Nende akariba mwaba ntura majera nibonoketie ariba ileba Grade 3 na PP2 nyuma ya Bogota chukuru iwa champempe na munga oyo ike chukuru ya bisi yangiriemwe. Dinera nine ya napane ndi bakaragana ina muchiari orane umuachia nora okaragana ndi akioja etoko makanya narare kana kagita na nikumanya na bonja ine ende nekwenda otedio nyontopare ukene mukeo Martin Mugambi na Rono Rakio. Bamwe bakabua kuma ntore ya majira wandi ya chogori ya keri gĩcigo mbunge kia Marham muthenya we munthi barerutaniria kwira twana twiri twatwari cukuru nyuma yao kwingatua kuma cukuru ikorugurwa mwanka uyu na twigukumde mujio no ntobwa kweja kuona twana twa kainda twana tore tumbite kwe tutete cukuru kagita karaja na ni twana tulendete tukicoka cukuru nontu endelea twana twekara mujie ni asset ya community kula koguo twana twaraithĩria twe aratabairi bathatu bantu reno twatana twurania na baba bali urira ntura niki twauga kwina gintu gitagwa community social responsibility twauga ni tukwambiria twi mbere tuje twane twana tutu to make sure tukuthi cukuru twamenya tusure twana uniform na at least basukire cukuru twamba zera skuli ya St Augustine Majira Primary alia twana tutu twitayari kwa tugicokaga na niki twejete umndikenda twakikisha twana tutu gucoka skulu kuringana na gina watwari tutwana bake bengatirwe kuma cukuru ya St Augustine Majira Primary nontu bwa chiringi ngiri imwe na kwaga mukebe omwe wa mboco na nkinya mpempe cia kurugagirwa cukuru mwaka ujunde batadi kuma January tonto mbesa ile ndetagua ndalaire ndageria kodi nkona kaba goncokia nontu baruga ntiumba mbesa yuniyo na twana tutu tutetereka nikia kuria na gia kunyua ni mpempa na mboco na mbesa jia kudoma Jacqueline Kainda uraigi na watwana tutu twiri twatware atire murume na gwaturwe i murimu wa kibaba ara mwiri wake ujurite marema nontu bwa kugwa mwankini na nkinya kugwa kirigu ntu mwanya ni ndagwatiwe murimu wa kugwa ndagwa mama nkagwa imwe nkedira njara jiri koneyire ona kiu nimpite ona maguru nimpite ndageria usuotario bula ndebateria nabu nkerera niu ntekombanio rombare amwe kurukainda na kabwa baba igotwika akona muntu mutetheria kumwakira kanyomba kega igana nkinya kumwakira kioro na nkinya kumwoneria arakarutage kuria ntugo kwa ntugo akiuga genu nio thina yake nene kanyomba ni kautulalaga kutikenge na tutimenda ona matesi gatweja kwa kia kumamira na mirengeti na kia kulala kunyua ukadi ukera mtu akolomie na no udi ukera mtu kanda ja kula ukakwirwo na watina kio kankuga unagia kuria ni challenge mujio na kenda no mwana umba kuthoma na hiriria kirasini ni abati kwithwa at least anyiri kana ati neura koguo ni tukulomba well wishers bonde baba umba kwithwa ba umba gutethia ba tutetherie twana tutu bagulirite set imwe ya uniform koguo nuntu bwa gushinjia tukenda uniform ingi tukenda ilatu jingi Kiripotera Weru TV kuma gĩcigo mbunge kia Marham bitagwa Martin Mugambi.